ležu na travu, sami provociraju, pa to je stvarno skandalozno. Čemu to, dragi naši fudbaleri iz Splita? Umjesto da igrate fudbal, došli ste u Beograd da provocirate prvaka Evrope. Niste se sad čak ni setili cveće da donesete i da čestitate fudbalerima. Dobro, ovo ćete izbaciti. Ovu rečenicu. Magnetoskop, zapišite ovaj trenutak i izbacite, nisam video kada su dali cveće.